بسم الله الرحمن الرحيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana sıyıkırçılar çoğuldu belgilengen günü. Jana adamlarga da aytılındı, seler dagın çoğuldunarmı dep. Mümkün biz sıyıkırçılarga ergeşebiz, eger alar jеңишке жетишсе. Sıyıkırçılar kelgende Firavunga aytıştı, bizge emne akı beresin eger biz жеңүүчү болсок. Akı beresinbi eger biz жеңүүчү болсок. Firavun aytты, ооба,
albatta sizler menin eng jakyn adamlarım bolosуңар. Ошондо Муса алейхиссалам айтты, таштай турган нерсеңерди таштагыла. Алар жиптерини, таяктарын таштады. Жана айтышты, Фираундун атыга касам, албетте биз жеңүүчүбүз. Муса алейхиссалам дагы өзүнүн таягын таштады. Алар жасаган нерселердин бардыгын тутуп салды. Сыйгынчылардын баары саждага жыгылды. Алар айтышты, Раббил аламинге иман келтирдик. Муса менен Харун Раббисине. Ошондо Фираун айтты, мен силерге уруксат бериштен алдын ага иман келтирдиңерби? Албетте ал силердин чоңуңар экен, силерге сыйкырчылык үргөттү. Жакында көрөсүңөр, мен силердин колуңарды, бутуңарды кайчылаш кылып кесемин, жана баарыңарды сөзсүз асамын, дарыга асамын. Ошондо алар жооп берди, бизге эч бир жаратчылык жок, коркунуч жок. Албетте биз Раббибизге барып жолугабыз. Биз үмүт кылабыз, Раббибиз биздин күнөөлөрүбүздү кечиришилигин жана эң биринчи мусулмандардан болушуна үмүт кылабыз. Жана Алла Таала Муса алейхиссаламга вахий жөнөттү. Бендилеримди алып, акырын чыгып кеткен түнү, албетте силердин артыңардан алар аңдып түштү. Фираун жөнөттү шаарга өзүнүн адамдарыны, топтойтун адамдарыны. Жана айтты, албетте булар кичинекей эле жамаат. Бирок алар албетте бизди катуу ачуубуз келтирди. Биз баарыбыз өзүбүздүн этияттык жолдорубузду карманайлы. Жана биз чыгардык аларды бактардан, булактардан, мал мүлктөрдөн, жакшы жерлерден чыгардык. Ушул сыяктуу жана Бани Исраилди ал нерселерге мираскор кылдык. Фираун алардын артынан күн чыккан убакта жетип барды. Эки жамаат бири-бирин көргөндө Муса алейхиссаламдын достору айтты, албетте биз колго түштүк. Муса алейхиссалам айтты, жок, андай эмес. Албетте менин Раббим бар, ал мага жол көрсөтөт. Жана биз Мусага вахий түшүрдүк. Деңизге таягы менен ургун. Урган замат ал деңиз жарылып жарылды. Жана чоң тоолордой болуп бөлүнүп калды. Аркадан аларды жакындаттык. Кийин алардын баарына келгенден кийин Муса менен келгендердин баарын куткардык. Кийин Фираунду калгандарын чөктүрдүк. Мына ушулардын баарында албетте көптөгөн аяттар бар. Чоң аяттар бар, бирок көпчүлүгү иман келтиришпейт. Албетте сенин Раббиң галип жана боорукер. Бул Шуара сүрөсүнүн 38-аятынан 68-аятка чейинки аяттар. Биз өткөнгү сабакта Муса алейхиссалам менен Фираундун ортосундагы муназараны айтканбыз. Муса алейхиссалам Фираунга барып муназара кылат. Анан муназаранын негизинде динге чакырат, даават кылат. Биринчи даават кылат, дааватын кабыл кылбайт. Андан кийин можиза көрсөтөт, ага да ишенбейт. Андан кийин Муса алейхиссалам менен Фираун бир күндү белгилешет. Ошол күнү биз эмне кылабыз? Муназара кылабыз. Экөөбүз тартышабыз. Ошондо кимдин акыйкат экендиги, кимдин батыл экендиги ошондо билинет деп бир күндү белгилешет. Белгилеген келгенде Фираун айтат, Муса сен белгиле дейт. Кайсы күнү биздин муназара болот, кайсы күнү биз ушул ишти аткарабыз деп экөөбүз келишкенде Муса алейхиссалам айтат, мауидукум яумуз зина ва айюхшарун насу зуха. Силер менен боло турган күн зинат күнү, айт күнү болот. Ва айюхшарун насу зуха, адамдар бардыгы зуха вактында күн көтөрүлүп ысый баштаган учурда келсин дейт. Кыскасы Муса алейхиссалам яумуз зина айт күнүнү сунуш кылат. Себеби айт күнү элдин баары көп болот, көп келет. Канчалык көп келсе, Муса алейхиссаламга да жакшы, Фираунга да жакшы. Фираун ойлоду, мен жеңип алам, элдин баары көрөт, эч ким Мусаны эргешпейт деди. Муса алейхиссалам элдин баарын көрүп, акыйкатты көрүп, Фираундун кулчулугунан кайтып, Фираунга кул эмес, Алланын кулу болот деген жакшы ниетте мауидукум яумуз зина ва айюхшарун насу зуха деп келишим кылышат. Келишим кылгандан кийин
Musa Firavun özünün şаарындагы Madaindеги бүт бардык сыйкырчыларды топтойт. Firavunга караштуу ошол убакытта 1000 шаары болгон экен. Firavunга караштуу 1000 шаары, ошол жерден кээ бир риваяттарда 12.000 сыйкырчыны топтойт. 12.000 сыйкырчыны топтоп, бүт баарын алып келет. Алып келип, анан аларды эмесине алып келип, хан сарайына алар менен келишим кылат. Келишим кылганда алар биз жеңсек бизге не бересин? Не акы бересин? Не хадия бересин? Не белек бересин? Биздин акыбыз эмне деген суроо коюшат. Муса Фиравун айтат, силердин эмеңер бериле турган олжо да берилет, андан сырткары силер менин эң жакын адам болосуңар. Менин эң жакын адам болосуңар дагы хан сарайда жүрө бересиңер. Силер жашооңор сонун болот. Жыргал жашоо болот дейт. Анан ошентип Муса алейхиссалам менен келишкен вакыт келет. Келишкен вакыт келгенде Муса алейхиссалам айтат: "Фаалку ма антум тулкун." Таштай турган нерсеңерди таштагыла, көрөйлүк дегенде бүт бардыгы баягы жасап келген немеле таяктарыны, жасап келген жиптерин алып келип таштайт. Таштаганда анан баягы жылан сыяктуу болуп кыймылдайт. Аларды өрүп эле таштап койсо не болот? Кыймылдайт. Көп болгондон кийин жыландай болуп көрүнөт. Элдин көзүн бойойт. Анан Муса алейхиссалам таягын таштаганда чоң аждаба болуп, бүт бардын жутуп салат. Ошо 12.000 жылан болгон таяктардын бүт баарыны жутуп салат. Jutkандан кийин сыйкырчылар буну көргөндөн кийин иман келтиришет. Сыйкырчылар айтат, бул сыйкыр эмес, Аллахтын тарафтан келген нерсе экен. Биз Муса менен Харундун Раббисине иман келтирдик деп иман келтирет. Анан Фиравун ачуусу келет. Мен силерди Кудайыңар болсом, менен уруксат албастан туруп, неге буга сыйына баштадыңар деп анан аларды коркутат. Мен силердин путуңарды кесемин, колуңарды кесемин, оң колуңарды, сол путуңарды, оң колуңарды ушинтип кесип силерди даргасамын дейт. Ушинтип азап берем дегенде алар айтат: "Ла зайир. Биз эч коркпойбуз. Бизге эч бир зыян болбойт. Биз Кудайды таптык" деп анан аларды кээ бир аяттарда өлтүрүп салат. Өлтүрүп салгандан кийин Муса алейхиссалам буну Фиравундун акмактыгын көргөндөн кийин Аллах субхана ва тааля экинчи өкүм берет: "Сен эми Бани Исраилди акырын алып чыгып кеткин" дейт. Бани Исраилди акырын алып бул жерден чыгып кеткин деп экинчи өкүмдү берет. Ошого чейин карасаңар, "Фажуми ас-сахарату лимиqati yawmin ma'lum." Сыйкырчылар белгиленген күнү, маалум болгон күнү баары чогулушту. "Ва qila lin-nasi hal antum mujtami'un." Ошондо адамдарга да айтылынды: "Силер да келдиңерби? Силер да жыйналдыңарбы?" деп адамдардан дагы суралды. Адамдардан сураганы канча көп болсо, ошончолук жакшы. "La'allana nattabi'u as-sahara in kanu humul ghalibun." In kanu humul ghalibin. Алар айтышты, мүмкүн биз сыйкырчыларга эргешебиз, эгер алар жеңип алса деди. "La'allana nattabi'u as-sahara in kanu humul ghalibin." Булар айтышты, эгер сыйкырчылар жеңип алса, ушуларга эргешебиз деди. Бу жерде ким жеңсе, ошого эргешебиз деген жок. Эгерде ким жеңсе, ошого эргешебиз дегенде мүмкүн Аллах таалам Фиравунун коомуга дагы хидаят бериши мүмкүн эди. Бирок булар сыйкырчыларды Кудай кылып алган, ошого ишенген, ошон үчүн айтты: "La'allana nattabi'u as-sahara in kanu humul ghalibin." Мүмкүн биз жеңип алса ушул сыйкырчыларга эргешебиз деди. "Falamma ja'a as-sahara qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin." Сыйкырчылар келгенде Фиравунга айтышты: "A inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin." Жеңип алсак, бизге бир акы, бирдеке төлөйсүңбү деп суранды. Мына ушул балдар хак менен батылдын ортосундагы айырма ушундай болот. Батыл ар дайым иш кылаардан алдын акчаны сурайт. Акысын сурайт. Алардын иши бир гана акча менен таркайт. Акча менен таркайт. Мусулмандар пайгамбарлардын тарикасындай эмес. Пайгамбарлар айтат: "Кул ма ас'алукум алейхи мин ажр." Кул ма ас'алукум алейхи мин ажр. Мен силерден бир дагы ажр, акы сурабаймын дейт. Азыр окуйсуңар пайгамбарлар бүт баары келген: "Мен акы сурабаймын, акыңардын кереги жок мага. Ла нуриду минкум жазаан ва ла шукура. Инна нахафу мин раббина яуман абусан камтарира." Ошондуктан хак менен батылдын айырмасы, батыл ар дайым акча сунуш кылат. Акча сунуш кылат. Акча менен элдердин иманын сатып алам дейт. Бул жерде дагы
Firavundun kelgen sыйкырчылар айтты, эң биринчи талабы болду, бизге эмне бересиң, эмне акча бересиң, ар бирибизди кантип ыраазы кыласың деп сыйкырчылар өзүнүн талабын койду. قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Firavunга айтышты, бизге ажыр барбы, акы барбы, белек барбы, эгер биз жеңип алсак? Qala na'am. Ооба деди. Не деди? Wa innakum idhal laminal muqarrabin. Анда силер албетте менин эң жакын адамдарым болосуңар. Иннакум идhal laminal muqarrabin. Эң жакын, менин хан сарайымдагы эң жакын адамдарым болосуңар деп не кылды? Аларга сөз берди. Демек, бир бар акы алат, бир бар жакын адам болот. Экөөнүн айырмасы бар. Бирөөгө bir iş kılgan üçün akça verin, 100 bin, 1 milyon ketти. Ekинчиси, аны ар дайым алып жүрөсүң жаныңда. Экөөнүн айырмасы бар. Түшүнүңөрбү? Силерге акча берип эле жөнөтпөстөн, силер ар дайым түбөлүккө мени менен чогуу жүрөсүңөр. Не кажатыңар болсо, бүт кажетиңердин баарын мен бажарамын, аткарамын. Силер эч кимге көз каранды болбойсуңар деп Фирауун аларга сөз берди. Демек, дүйнөдө дагы эң жогорку макам балдар мукарраб макам болот. Dinde de ушундай, дүйнөдө да ушундай. Кээ бир учурлар болот, бирөөгө иш кылган үчүн ишин акысын берип жөнөтүп коесуң. Жакын адам болсо, иштин акысына берет, аны ар дайым алып жүрөт. Ар дайым алып жүрөт. Бул эң жакын адамдардын белгиси болот. Дин дагы ушундай туугандар. Дин дагы ушундай. Кээ бир учурларда, кээ бир амалдар болот, аларда Аллах субханаху ва таала савап берет. Савап берет, бирок мукарраб болбой калышы мүмкүн. Көптөгөн саваптарды алышы мүмкүн. Савабын алды, кетти. Аллахтын мукарраб бендеси болбой калышы ыктымалы бар. Кээ бир учурлар болот, савабы аз болушу мүмкүн, бирок Аллахтын мукарраб бендеси болушу мүмкүн. Ошон үчүн Аллахка жакын бенде ал эң сүйүктүү бенде болот. Демек, аларга айтты, силер жөнүндө акча албастан, иннакум изал ламинал мукаррабин. Албетте силер менин эң жакын досторум болосуңар, эң жакын адамыңар болосуңар. Эч кыжаат болбогула деди. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Ошондо Муса алейхиссалам айтты, силер таштай турган нерсеңерди таштагыла деди. Сыйкырга келдиңерби? Ошол сыйкыр кыла турган нерсеңерди таштагыла. Fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi izzati fir'aun inna lanahnul ghalibin. Алар баягы жиптерини, таяктарыны таштады. Wa qalu bi izzati fir'aun. Алар айтышты, Фираундун иззатына касам. Firavun'a kasam. Diyorsam Firavun'un jardamı menen albette biz jеңебиz dedi. Alar Firavun'du Kuday deytiler. Oşon üçün bi izzeti Firavun'da ba kasamiya. Düşünüyorlar mı? İzzat Firavun'un izzatına kasam. Diyorsam ba bayağı madat, istianat manasında. Firavun'un jardamı menen. Firavun'un madadı menen albette biz jеңебиz de işte. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأكفون. Ошол замат Муса алейхиссалам таягын таштады. Таштаганда эле баягы таягы талкафу ма яфикун. Алар жасап келген, алардын сыйкырчылык кылып келген нерселердин бүт бардыгын жутуп алды. Мынтип эле тереттери баарыны жутуп алды. Фаулкия сахарату сажидин. Ошол убакта сыйкырчылардын бардыгы саждага жыгылды. Melede qalu amanna bi rabbil alamin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Biz iman keltirdik Rabbul alamin. Bütün dünyanın Rabbisi bolgan Allah subhanahu wa ta'alaga iman keltirdik. Rabbi Musa ve Harun. İkincisinde ayatta Musa menen Harun'un Kudayına biz iman keltirdik dedi. Emi sana iman keltirgen yok mu? Sen emessin. Bizim Rabbimiz Harun menen Musa'nın cövergen Allah. Oşol Allah'a iman keltirdik dedi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bu yerde ne kıldı? Hak menen batılın ortasındaki çok bir munazaranı uşuntup ayağına çıkardı. Bu tarihi okuya balдар. Tarihi okuya Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselam'ın Firavun ortasında okuyanı köp aytkanın sebebi de oşondoy. Bir alsız pende, al жоқ pende hiç kaçan Allah Ta'ala karşı çıkalmaydı. Al oyladı Musa aleyhisselam özünün tarafından aytıp atat, Kuday жоқ деп. Benim Kudayımın dedi. Benim baylığım var, beyligim var, kuch kuvatım var, büt bari mende var. Men bunu bir kedey adam bolsa, eştekesi жоқ bolsa, jönele жоқ kılıp kılamın, talqalap salamın degen oy bolчу.
Бирок акыйкатта ал муназара, ал болуп аткан окуя бардыгы менде менен Аллахтын ортосунда эле. Менде менен Аллахтын ортосунда. Эч кайсы менде Аллах субханала таала каршы чыга албайт. Фираундан өткөн жаббар, чоң падыша өткөн эмес дүйнөдө. Бирок ошонун дагы Аллах субханала таала ушинтип сындырган. Не кылды? Биринчи Алла таала айтты: "Фа улқия сахарату сажидин." Жеңилгенден кийин ошол заман саждага жыгылды сыйкырчылардын бардыгы. Себеби сыйкырчылар билет эле, бул кылынган иш сыйкыр эмес. Сыйкыр ошончо 12 000 сыйкырчынын баягы таштаган нерселерин жутуп сала албайт. Мүмкүн эмес. Эң кызыгы жутуп коюп, кайра кармаса, кайра таяк болуп калды. Каяк кетти алар? Ошон үчүн айтты, билди, бул Аллахтын тарафтан келген нерсе, сыйкыр эмес экен деп, алардын бардыгы иманга келтирди. Иман келтирип, саждага жыгылып, биз калу аманна би раббил аламин, раббил аламинге иман келтирдик. Рабби Муса ва Харун, Муса менен Харундун Раббисине иман келтирдик деди. Дегенде Фираун аябай ачууланды. Кала аамантум лаху кабла ан азана лакум. Силер менен уруксат албастан туруп, мага айтпастан туруп, неге иман келтирдиңер? Иннаху лакабирукумуллази алламакумус-сихр. Кайра аларга асыл кетти. Бул Муса силердин эң чоңуңар экен. Силерге сыйкырды, ушул үргөттү. Фала сауфа та'ламун. Жакында көрөсүңөр деди. Мени таштап башка бирөөдү кудай кылып алдыңарбы? Эми жазаңарды жакында көрөсүңөр деди. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Korkuta başladı. Sizlerdi sözsüz kesemin dedi. Kolungardı, butungardı min khilaf kayçılaş kılıp durup. Wa la usallibannakum ajma'in. Anısı az kegensip sizlerdi büt barıngardı dargasamın. Dep alardı korkuttu. Bırak alardın bardığına iman kirip ketken edi. La zayir, qalu la zayir. Alar aytdı, bizge hiçbir korkunuş yok. Hiçbir kıcıratlık yok dedi. İnna ila rabbina munqalibun. Eğer seni öldürsen biz Allah'ın aslına varabız dedi. Bu Musa Aleyhisselam'ın sohbeti. Musa Aleyhisselam'ın sohbeti Tuğra niyeti olduğun için Allah Teala bunlara hidayet verdi. Ki bir rivayetlerden, tarihi rivayetlerde ulamalar aytadi, sıyıkışçılar kelgende Musa Aleyhisselam'ın şaklide, süretinde gelgendeydi. Oşonda kiyinip gelgendeydi. Oşon için Allah Teala Allah'a özünün ne kıldı? Rahmatını jadırdı deydi. Allah alam kıskası bunlar sıyıkır emez, bu mucize ekeni bilgenden keyin ne kıldı? İman keltirdi. Alar Firavun aytdı, korkuttu alardı. Men sileri jazalaymın. Men silerdi kesemin, soyomun, muğuzaymun, dargasamın dese kalu la zahir. İman puxta bolgan edi. İman beken bolup ketken edi. Alar aytdı. Ne kılsan kıl biz inna ila rabbina munqalibun. Rabbimizge gana kaytabız. Biz de şey kıla albaysın. Yani sen öldürsen dünyada öldürösün. Ertebi büsü günü barız ölebüz. Ölümden hiç kim kaçıp kutulbaydı. Biz iman keltirdik. Azır öldürsen azırdır öle veremiz. Bırak bizim ahirette bargan jerimiz Allah Taala. Allah'ın aslına varabız. Oşun üçün senin bu kılgan işlerinden biz, jazаңdan biz korkpayız dedi. Qalu la zayir, la zarar ve la harac degen manada. Düşünüyorsunuz mu? Hiçbir zarar yok, hiçbir kıcaratçılık yok, korku yok. İnna ila rabbina munqalibun. Elbette biz Rabbimizin aslına varabız dedi. Anan ne dedi? İnna natma'u ay yaghfira lana rabbuna hatayana. Cenayet işte biz ümit kılavuz, arzu kılavuz. Allah Teala bizim günahlarımızı keçirsin. Ve en kunna awwalal mu'minin. Jana ümit kılavuz en birinci Müslüman boluştuk dedi. Sebebi bu Kıptiler bolgan. Kıpti Firavun'un kavmi bolgan. Firavun'un kavminden en birinci bolup uşul sıyıkıcılar iman keltirgen. Şunun için en kunna awwalal mu'minin dedi. Düşünüyor mu? Biz en birinci Müslüman bolganda Allah'tan ümit kılavuz, surayız dep ne kılıştı tileklerini aytıştı. Anan Musa Firavun bulardı tutup alıp öldürüp salgan. Rivayetler gelet. Öldürüp salgan şahit bolup ketken buların bardığı. Ve avhayna ila Musa en asri bi ibadi innakum muttabaun. Bu hem ikinci vakıya. Bu jerde emi Firavun jengildi. Sıyıkçılar Müslüman bolup ketti. Bolup ketkenden keyin Misirde ızıçı bolup ketti. Izıçı olup ellerin bardığı iman keltiri başlagan uçurup okuganda Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselam'a hüküm kılat. Sen akırın
ne kılgın? Bani İsrail'de alıp Misir'den çıkıp kettigen. Bani İsrail'de alıp Misir'den çıkıp ketken deydi. Musa aleyhisselam bir günde dayandaydı. Oşol günü eldin bari çoğulup akırın bir jere gelesinger. Oşol jerden akırınlık menen biz Misir'den çıkıp ketebiz deydi. Bani İsrail Misir'de 430 yıl yaşaydı. 430 yıl Firavun bulardı kul kul işletken boladı. Anan sanı kebir rivayetlerde 630 bin. 630 bin adam Bani İsrail oşol jerde kul bolup жүрген boladı. Uşularda toptop alıp Musa aleyhisselam aytat, kündü belgileydi. Oşol günü kelgende Musa aleyhisselam bana alıp jönöydü. Jönögöndө iki jol bolot balдар. Bir jol kuruk jol bolot. Jakın kurgak jol bolot. Ekinci jol barsaң akırı dengizge toora kelesin. Musa aleyhisselam sol jaktıkka burulbastан dengiz tarafka joldu alat. Joldu alıp bulardı alıp jönöydü. Ulamalar aytat, nege bul Musa aleyhisselam kurgak joldu alбады, tandabады dese, Firavundun laşkerleri köp bolgan eken, askerleri. Oşol kurgak joldun büt bardыгını Firavun közömөлдөgөн eken. Al жерден kaçıp ötüp ketiş mümkün mesele deydi. Bir jolu, bir sebebi. Ekinci sebebi balдар, Allah Taalam özünün bir çoğun mucizasını körsötüş keregile. Baharga alıp barıp, alar çöktürüp, bulardı ötközüp, bir çoğun Allah özünün kudretini körsötüş keregile. Oşonun üçün bulardı ne kıldı? Başka jolga salat. Anan Musa aleyhisselam Bani İsrail'de 630 bin adamdı alıp akırın jolga çıkat. Jolga çıkıp barıp bayağı dengize jakındaydı. Bul dengiz Jer Ortoluk dengizi. Kızıl deniz emes bul. Jer Ortoluk dengize kelgende Firavun dagın bayqap kalgan bolot. Arkasından laşkerleri menen keledi. Gelip bular ne bolot? Ökö bir-birini körüp kalat. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. İki cemaat bir-birini göröt. Körgöndө Bani İsrail aytat, biz tutulduk deydi. Kolga düştük. Astını karasa deniz. Artını karasa Firavun askerleri menen keletat. Kılıçı menen, nemesi menen, aslihası, kural jaraktары menen. Emin ne kılabız degende Musa aleyhisselam aytat, qala kella inna ma'ya rabbi seyahdin. Hiç kaçan tutulgan jokpuz. Biz kolga düşkön jokpuz. Albatta meni Rabbim bar. Rabbim bizge jol körсөтөт deydi. Anan Allah Taalam öküm kılat Musa aleyhisselamga, bayağı men tayagım menen kayırle çapkın deydi. Bir çabat, bir urganda deniz ne bolot? Jarılat. Teң jarımı bolup jarılıp deniz. Toğdoy bolup bayağı nemeleri tolkundar katıp kalat. Asты qop-quruq. Negisi suudun asты ılay boluş kerek. Batkak boluş kerek. Qop-quruq bolat. Musa aleyhisselam kavm menen düşöt suga. Düşüp barıp anan bular ötöyün degende Firavun arkadan kelet. Firavundan bardı girgenden keyin bular çıgat. Firavundan bar girgenden keyin Allah Taalam kayra uru deydi. Bir urganda kayra jagılat. Oşontip men Kudayımın degen Firavun askerleri, laşkerleri büt bardı oşol jerde jok bolat. Oşol okuyany Allah Taalam keyin ayatda urabatat. Fa arsala wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Jana biz vahiy jiberdik Musa'ga an asri bi ibadi. Menin bendelerimdi alıp tünü safarga çıktın. Sara yasri tünkü safar baldar. Asra yusri degen safarga alıp çıgуу degen manasında. Subhanallazi asra bi abdihi. Menin bendelerimdi safarga alıp jönögün tünü menen. Innakum muttabaun. Birok eskertti. Albatta sizlerin artыңардан аңдып düşüştü. Alar dagın artыңардан aldı. Ne oldu? Аңдып artыңардан etçip alıştı, düşüştü. Fa arsala Firavun fil madaini hashirin. Arsala Firavun fil madaini hashirin. Firavun dagın şaharlarga bayağı adamlar toptoy turgan adamlarını jiberdi. Inna haula'i la shirzimatun qalilun. Aytdı, albatta bular kişnekey cemaat dedi. Shirzima cemaat aytıladi. Qalil kişnekey, az degen. Bular kişnekey ile bir cemaat. Ve innahum lana lagaizun. Kişnekey bolgon menen albatta alar bizni ayabay açuğuzga tiydi, açuğuzu keltirdi deydi. Sebebi ne kıldı? Kuday geldi, dava kıldı, mucize gösterdi, sıkıntılar menen münazara oldu, jengilip kaldı. Kıskası menin açuğuma ayabay tiydi. Az ele cemaat bizi
ança kıynады dep Musa Firavun özünü bayandap atat. İnne haulâi leşirzime qalîlûn. Bular kişinekey cemaat ve innehum lena legâizun. Elbette alar bizi ayavay açıvızga tiydi. Cinimizi keltirdi dedi. Ve inne lecemi'un hazirun. Elbette biz bardığımız hazirun. Hazirun degen ballar manası kural jarakçan dayar turu degen manasında. Biz barыбыз kurallarımız menen dayar turaylık dedi. Kutuluğuga, oşolor menen uruşkanга, alardan özü kurtarganга ardayım hazır turaylık, ardayım hazirun degen manası huzu hizrakum. Kuranda geldi, oşo manada geldi. İhtiyat bolgula özüңөрдүn neňerdi hazırlığыңарды, dayardığыңарды görgüle dedi. Elbette bizim barыбыз dayardı gördü, kural jaraktaly dayar dursun dedi. Fakhrajnahum min cennati ve uyun. Allah ayttat, alardı biz çıkardık, alardın baktarıdan, uyun bulaklardan, ve kunuz malı mülküden, ve makamin kerim, en jakşı üylerden, kan saraylarından. Büyük barından çıkardık. Kezalik, uşunday deydi, uşunday bolot. Kezalik, uşunday bolot diyorlar. Demek ne oldu? Firavun askerlerin top, güç kuvvetini top, büt nimesine baylığının üyün, baylığın, baktarın, büt barını taştap çıktı. Al özünün oyunda ben azı bularda çok bulam dep, sındıram dep çıktı. Allah subhanahu wa ta'ala teskerince bunun ne kıldı? Ölüm kalbardı. Al özünün baylığına, birliğine, güçüne söyündü. Allah subhanahu wa ta'ala oşol özünün baylığı mülkümenen çoğu büt bardığını ne kıldı? Çöktürüp yok kılıp koydu. Oşon üçün bende ardeken oylay beret. Allah Ta'alam özü bürödü Kuday ursa, Allah'ın açısı gelse, ardeke fikir berip koyat. Ardeke fikir berip, oşo fikri men hareket kılıp durup, Allah Ta'ala makırı anı talkılap salat. Firavun dağın Kudayımın dedi, peygamber'e karşı çıktı, peygamberdi kordodu. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın sabrı tügödü. Allah Subhanahu wa Ta'ala ne kıldı? Akırın çıkarıp, suğa ap gelip öyle ne kıldı? Talkılap jakıp koydu. Oşonu ayttat. Fakhrajnahum min cennati ve uyun. Alardı baktarından, bulaklardan, baylıklarından ve makamin kerim, en jakşı görgön üylerinden çıkardık. Kezalik, şunday kılabız deydi. Biz şunday kılıp alardı talkılap jok kılabız. Ve avrasnaha bani İsrail. Oşondayla biz bani İsraillerge şulardan bardığını miras kılıp berdik deydi. Ve kezalike avrasnaha bani İsrail degeni bani İsrail'de kutkarıp bulardı çöktürüp alarga bergen büt niyamatты Allah Ta'ala bani İsrail'e berdi. Avrasnaha bani İsrail degeni bular barıp Firavundun kalgan mülküne miraskor bolgon jok. Düşünüңөрбү? Al manasında emes. Sebebi tarihte bani İsrail kaytıp çıkkandan kayra kelgen emes. Misir'e kelgen emes. Oşon üçün bular ne oldu? Jok boldu. Bularga Allah Ta'ala ne kıldı? Bular kul edi, hor kıldı. Egemendik kıldı, özleri mamleket berdi degендей. Alarga baylık berdi, birlik berdi, iman berdi. Turabı büt nimetlerin berdi. Oşon ayttat. Ve avrasnaha bani İsrail. Oşondayla biz bani İsrail'ga dagın ne kıldık? Oşul nesillerin büt bardığını miras kılıp berdik. Fa'atba'uhum müşrikin. Firavun aların ardından gün çıkan vakitte. Müşrikin aşraka, işrak, gün çıkan vakitte aytılat. Gün çıkan vakitte aların ardından yeti vardı. Musa aleyhisselam tünümenen çıkan. Tünümenen çıkıp bular bayağı dengizge jetkeyin dep kalganda Bahr Rumga. Ular nekan ardından kelip gün çıgaytыган uçurda arkasından jeti barıp kalgan. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma tara'al jam'an. İki cemaat birbirini körgönde Musa aleyhisselam'ın sahabalar aytıştı. İnna lamudrakun. Biz kolga düştük dedi. Biz kolga düştük. Astımızda deniz, artımızda asker, baratıgan yer yok. Biz kolga düştük. Ebi biz öldüret dedi. Qala kella inna ma'iya rabbi seyahdin. Subhanallah. Musa aleyhisselam aytdı yok. Hiç kaçan anday emas. Kella, hiç kaçan degen söz. Hiç kaçan anday bolbayt. Inna ma'iya rabbi seyahdin. Bu iştin bardığı Rabbimnin vahiysi menen boldu. Rabbimnin közömölünde boldu. Hiç kaçan al kişi bizdi, ne kılbay alzat bizdi, ne kılbayt kordobayt. Firavunga jem kılıp koybayt. Korkup bolala dedi. Inna ma'iya rabbi seyahdin. Meni menen Rabbim bar. Al bizge ne kılat?
жолду көрсөтөт dedi. Demek Allah subhanahu wa taala ушинтип Bani İsrail'i kutkargan balдар. Alar çıktı, çıkandan keyin dengizin астына kelip kaldı, korkup kaldı. Allah subhanahu wa taala Firavun Musa aleyhisselamga hüküm kıldı, korkpa, qomuna da ait. Bundan buyaga keyingi vahiyine ulantat. Demek peygamberler har bir kılgan işi Allah'ın tarafından болады. Alar hiç kaçan ümitini üzbeydi. Allah'ın vahiysi geldi, atkarat. Kalgan iş özü zamanı gelgende Allah Taala özü açıp kete verir, yol gösterip kete verir. Bunday karaganda yol jokta görüngen menen Allah Subhanahu wa Taala ne kılat? Oşol zamanı gelgende adamdın akıllı, adamdın güç kuvveti, bilimi tügön jere gelgende vahiy gerek bolat emi. Allah Subhanahu wa Taala özünün kerimetini gösterет. Bul jerde dagın ne kıldı? Cemaatin bari korkup kalganda aytты: "Qala kalla inna ma'iya rabbi seyahdin." Korkpogula, kıcarat bolbogula, albatta meni Rabbim bar, al bizge jakında jol görsetet dep Musa aleyhisselam ne kıldı? Köngülünü kötörü cemaatın. Usulla okuya balдар, şunday okuya Peygamberimiz da bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrat kılganda, Kureyş'ten kaçıp çıkanda Abu Bakr Sıddık razıyallahu anhu ökö hicrat kılat. Bayağı Savur ünkürünü barşat. Gari Savur. Savur ünkürünü barşat. Ünkürün içine kiret. Arkasından Kureyş kuup kelet. Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh aytat, biz butlarını görüp turabız deydi. Butlar görünüp turat, başları birlikte karayıp tapmaydı. Oşonda Abu Bakr razıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degen: "Saniye sneyni iz huma fil gar iz yekulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Saniye sneyn. Ekönün birösü iz huma fil gar. Ököü ten hayata garda. Ünkürün içinde iz tekulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Düşünüyor mu? Kıcarat bolba, kapa bolba, kaygırba. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah biz bilen birge degen. Ulamalar aytat, bu jerde Peygamberimiz aytты: "La tahzan innallaha ma'ana" dedi. Ököz menen çoğu dep atat. Bu jerde Musa aleyhisselam qala kalla inna ma'iya rabbi seyahdin. Ma'iya rabbi. Özüne aytып atat. Menen Rabbim bar, seyahdin. Ayırması ne dese ulamalar aytat, mufassirinler ayırması innallaha ma'ana de Peygamberimiz aytkanda Abu Bakr'ды koşup aytkanın sebebi Abu Bakr Sıddık razıyallahu anhu en Peygamberden keyinki ulug insan deydi. Peygamberimizden keyin en ulug insan, öte darajası büyük. Anın darajası Musa aleyhisselam'dın sahabalardan büyük bolgan. Oşo sebepti Musa aleyhisselam innallaha inne ma'i rabbi dep özüne aytsa Peygamberimiz la tahzan innallaha ma'ana degen. Düşünüyor mu? Oşo sebepti kıcarat bolba Allah Taalam ököz menen çoğu dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh'ını köngülünü kötörgön. Demek bunda uçurlar bolat. Adam balası zahiran eştekeni tappay kalgan uçurda Allah'a kayırılsa Allah subhanahu wa taala eşigini açat birinciden, ikinciden özünün jardamını, madatındagı, nusratındagı körsetet. Bu jerde Musa aleyhisselam aytты: "Qala kalla inna ma'iya rabbi seyahdin." Hiç kaçtan biz kolga düşkön jokbuz. Menen çoğu Rabbim bar, almaga jol körsetet dedi. Ana Allah Taala vahiy görse jönöttü. "Wa uhayna ila Musa an adrib bi'asakel bahr." Biz Musa'ga hüküm kıldık. Sen tayağın menen neni denizi çapkın. Fan falaka fakana kullu firqin kattawdil azim. Al bir çapkanda fan falaka o zaman bölündü. Ar bir neme su özünçe bir çok nimege aylandı. Kattawdil azim kel cibalil azim degen manası. Çok tağday olup kaldı. Bu balдар deniz yer ortalık denizi aябай çoğ deniz. Bir tarafı bunun Cunub tarafı Afrika. Şimalı bütün o neme ne dep koyut Avrupa tarafı bolat. Çıkış tarafı Asya bolat. Öte çoğ deniz. Oşol jerge barganda suluk kaldık degende Allah Taala aytты. Urgun dedi bir çapkanda deniz teng bölündü bollar. Kebir rivayetlarda kança qoğum bolsa oşo qoğumga jaraşa 12 degen rivayetlarda kelet. 12 ne oldu? Jol boldu deydi. Anan derle çapkanda barıp durup katıp kaldı. Toğday olup turat, muzday olup turat. Asты kupkuruk Musa aleyhisselam akırın öte başladı. Bu jerde Allah subhanahu wa taala özünün kudretini daha görsetdi.
Бул бир эле можиза эмес. Таяк бир можиза балдар. Суудун бөлүнгөнү бир можиза. Тик турганы экинчи, үчүнчү можиза. Астында курук болгону төртүнчү өтүп кетип жатат. Андан кийин кайра жабылып калганы бир эле окуяда миңдеген 5-6 онго жакын можиза бар. Аллах Таала ушинтип можизасыны көрсөттү. Ар бири чоң тоодой болуп туруп калды. Wa aslafna sammal akharin. Wa aslafna qarrabna manasында. Түшүнүңөрбү? Wa aslafna sammal akharin. Samma деген ошол жерге деген сөз. Биз калгандарды дагы ошол жерге жакындаттык дейт. Аркасынан келет да. Ошо келе жаткан Фираунду, анын аскерлерини бүт баарыны жакындаттык. Неге? Сууга. Муса алейхисаламга Алла Таала чаппай тур деди. Алар келе берсин деди. Келип бүт бар киргенден кийин булар чыгып кетет. Анан эми эмне кылгын? Кайра ургун деген. Кайра урганда анан алар суу басып калат. Summa wa azlafna sammal akharin. Biz жакындаттык ошол жерге калгандарды дагы. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Musa менен кошо келгендерин баарыны куткарып койдук. Summa aghraqnal akharin. Калгандардын баарыны чөктүрдүк дейт. Firavun'un askerlerin bardığını çöktürüp saldı. Allah Teala inna fi zalika laayat ve ma kana aktharuhum mu'minin. Mına uşul bolgon okuyanın barında çoğ belgiler var. Çoğ keremet okuyalar var. Allah'ın kudreti var. Ve ma kana aktharuhum mu'minin. Biroq alardın köpçülüğü musulman bolgon emas deydi. Köpçülüğü iman keltiribedi deydi. Ve ma kana aktharuhum mu'minin. Hum eğer ошол замандагы Фираунга болсо, анда Фираундун коому, Кытби коому, алардын көпчүлүгү иман келтирбеди деген маани чыгат. Түшүнүңөрбү? Wa ma kana aksaruhum хитап болот болсо бизге анда Курейшке болот. Курейшке пайгамбарды хитап кылып айтат. Wa ma kana aksaruhum mu'minin. Сени дагы мелеринде мужизаларыңды көрүп, көптөгөн Курейш элдери иман келтирген жок деген маани чыгат. Эки тафсирин тең муфассириндер баяндаган. Demek inna fi zalika la ayat. Mına uşul bolgon okuyanın barında çoğ belgiler var. Torağı Musa aleyhissalam kişinekey üçünden Allah Taala baktırdı, üyünde östürdü. Keyin kaçıp çıkıp kayra peygamber bolup bardı, davat kıldı, münazara kıldı, sıyıkırışlardı jengip aldı, Bani İsrail'de kulduktan kutkardı, ne kıldı? Daryadan, dengizden basıp ötüp ketişti. Uşulardын бүт бардыгы Алланын кудурети, жалгыздыгы, Алланын дини хак экендигинин чоң белгилери бар. Бирок көптөгөн адамдар иман келтирген жок дейт. Inna fi zalika la ayat wa ma kana aktharuhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuval azizur rahim. Jana albatta senin Rabbin al aziz jana rahim. Aziz degen galip, üstün, güçlü degen mani, ar-rahim öte borker degen mani. Allah Teala'nın iki sıfatını kollandı. Bir sıfatı Celal, ikinci sıfatı Cemal. Aziz, Celal sıfatı. Ar-Rahim, Cemal sıfatı. Demek inna rabbeke lehuvel azizur rahim. Aziz boğan üçün ne kıldı? Firavun'u talqalap saldı. Talqalap çok kıldı. Firavun dese bugün büt bar el bari tarixta bilet. Firavun degen boğan eken ушундай болуп тур, çögüp bazı türü kalgan. Allah Teala manın nesin dene saktap koygan büt bari kaldı. Ошол aziz degen Allah Teala sıfatı menen Allah talqalap çok kıldı. Ar-Rahim, Rahim sıfatı menen Musa aleyhissalam jana Bani İsrail'de ne kıldı? Kutkarıp kaldı. Düşünüңөрбү? Inna rabbaka lehuvel azizur rahim. Albatta senin Rabbin, albatta al-aziz, al-rahim, al-güçlü, al-galip, al-rahim, al-ote borker dep Allah subhanahu wa taala Musa aleyhissalam menen Firavun'un ortasındağı okuyanı uşundu bayanda bütüröt. Demek Firavun menen Musa'nın ortasındağı, Musa aleyhissalam ortasındağı okuya, jönököyle iki adamın ortasındağı okuya bes, bul hak menen batıldın. Bir баягыдай четтен чыккан, адашкан пенде менен Аллах Тааланын ортосундагы чоң муназара эле. Чоң бир неме эле. Аллах Таала ушинтип акыры муну талкалады. Демек, ким Аллахка каршы чыкса, Аллахнын динине каршы чыкса, Аллах Таала мөөнөт берет. Аллах Таала эскертет. Мужизасын көрсөтөт. Ишенбесе, эч кимге ишенбесе, тоң моюнду кыла берсе, Аллах Таала эмне кылат? Акыры барып туруп, мөөнөтү бүткөндөн кийин аны талкалайт. Inna batsha rabbika la shadid. Allah'ın karmaşı, Allah'ın azabı öte kattı. Ağa hiç kim karşı çıkalmaydı. Musa aleyhisselam beni okuyada dağın. Akırı ne oldu?
Davatga könbödü, mojizaga işenbedi. Bayağı kılgan kılığını kılaverdi. Akırında Allah subhanahu wa ta'ala uşuntip tili jok, jönököy bir su menen tarkalap saldı. Tili jok, eştege kılbagan su menen ile Allah Ta'ala ne kıldı? Çöktürüp jok kılıp koydu. Allah Ta'ala barыбыз saktasın. İmanımızı bekem kılsın. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. من الله مرحمنا بالله العظيم وجعله من اللهم ذكرنا من أنا الليل وجعله من الحمد لله